isii takkamma mana isii agartee halkan lama agabuu bulteeti kalee ganama osoo fagoon ta'in halkan lama maatii wajjin agabuu bulaniiti dhuftee kalee lallaaffataa dhuftee asitti halkan lama faxarre yaaboo jettee nama duraan waa qabu nama waa kadhataan turin kadhatum sanaa qaanfatti dhuftee suuta nama tokkotti himattee kun ruuzaa ogaa durachi kaa'ee ammas booche maali jennaan akkamitti nyaadhaa ilmaan kiyyaa achi halkan lama agabuuchi jirani waan jettuun garaan kun nu badee walirraas hin jirru waan goonuu qabnu ammallee gartee akka nu bira dhaabbattaniin hedduu isin gaafadhaa taduriif galatoomaan jaa. Akkasitti lubbuu teessan jala kan kunne irraa kutadhaa obboleessa keessan kutachiisaadhaa. Akkasitti duuba ibidda guyyaa qiyaamaa san sodaadhaadha wal bira dhaabbadhaadha maal jammallee rasuulli alayhi salaatu wassalaam osoo waan walii kannitan waan walii ergitan osoo manceere eellee taate waan xiqqoo tan akkamittiin kannaa jettanii duuba hin tuffatin akka kannus xiqqoo sannuma kannaadha ka fudhatus waan xiqqoo tan maan akkannan akkan jenne guddoo godhee galatoonfatee akkasumatti fudhatuu qabaa jee rasuulli alayhi salaatu wassalaami. Ammallee akkanu bira dhaabbattaniin isinin jaawaasni ta'enya boohaa jira waan ta'eef hundi kanuti wayi qaba jennu akka ifiin boohaa deemu. Isiit ilmaanni qabda ijoolleen qabda mana ijoolleen akkami jirtu waa nyaata moo isaan akkami jiran namni silaa horiin duratti hafe horii lama gurguree kintaala takka bitanii qaala waan ta'eef jechuun midhaan nyaataa kun isaa barra waan qaala'eef horii lama saadaltii 5,500 dibicha gartee horma jechuun habara dheengaddaa gaafa silaa hongeen hin jirre 20 bitan arra 4,000 akkana gurgurata jechuudha. Akkasitti kintaala tokko horii meeqa gurguree bitaa jira sanumaa horiin barana ni dhume jechuun waan dheedu dhabee waan nyaatu dhabeeti dhume mootummaanis quba qabdii akkasii waan dhumeef wal nuun geenye jechuun wanni tun. Dachii tana taraa meeqa qonnee seetta taraa 3 qonneeti taraa 3 midhaan facaafnee qonneeti taraa 8 irraa dhabamti waggaa shanyii silaafine mootummaan ammaas shanyii ni fidaa ammaas ni qonnaa irraa dhabamti ammaas ni fidaa ni qonna irraa dhabamti jechuudha. Amma garuu takka tarooba afaan dhufte irra jijjiirti dachiin amma ammallee kun sanuu karaa maskaram dhaloyne mootummaan ammaa shanyii fide qotatuuf yaana jechuu amma yootti fuuf immoo wayyaa beekadhu. Tokko taane milkiina hundi keenya haa tokkoomnu wal jibbaatu yoo dhukkuba wal jibbarraa fagaannu humnaan qabnu yoo facaane jabinni yoo tokko taane humnaan qabnu yoo facaane jabinni yoo tokko taane tokko taane milkiina hundi keenya haa tokkoomnu wal jibbaatu yoo dhukkuba wal jibbarraa fagaannu humnaan qabnu yoo facaane jabinni yoo tokko taane humnaan qabnu yoo facaane jabinni yoo tokko taane. يا بلاخو أكم جرتو فيناف قبداني أن قادا نمان جرا أسافي لبوني وجين جرو وجين تري خيسانا كميني وليفنها والقرقارا ركو والبافتاني مالي ركو نور مرسا قما قمناني هادي سنو قما ربي ملكي برباناني Ittifu bitubbi ammas naadha keessan waan achiitu manni keenya ta'e keessa nama namummaa qabu qalbisuu kanneessa. Duuba osoo fottoqqee timiraa firii takkitti fuutanii hoggaa irraa kutattan obboleessa keessan qabeeltiitti jirtuuf gara silaa gara galchitanii kutattan san yoo kannitan duuba akkasii ibidda irraa guyyaa boru akkasitti wanni gaachana namaa ta'e girdoo namaa ta'e ibidda irraa najaa bahaniin kana. Akkasii ibidda gubaa ibidda jahannam akkasitti lubbuu teessan jala kan kunne irraa kutadhaa obboleessa keessan kutachiisaadha akkasitti duuba ibidda guyyaa qiyaamaa san sodaadhaadha wal bira dhaabbadhaadha maal jammallee rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkasitti waloo firsana shaatiin je osoo waan walii kannitan waan walii ergitan osoo manceere eellee taate
waan xiqqoo tan akkamittiin kannaa jettanii duuba hin tuffatina ka kannus xiqqoo sannuma kannaadha ka fudhatus waan xiqqoo tana maan akkan jenne guddoo godhee galatoonfatee akkasumatti fudhatuu qabaa je rasuulli alayhi salaatu wassalaami isin xiqqoodha jettanii duuba akka duuba rasuulli alayhi salaatu wassalaami jaanitti tuni waa xiqqoo miti waan guddoodha ammallee rabbi isinif bal'isee warruma akkana rakkoo biyyaa hiiku rabbi isinaa godhuun jaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu galatooma يا أبا إلماني ني بيتا الموتي يا هذا إلماني تنجيني بوغرتي روباف جاما مرتي إيساني تبوتي برنو تاو مالا الرئيسان تاتي إنو تدير ماتا يوهاتي جلجيتي إنو تدير ماتا يوهاتي جلجيتي علمني فين سا وانقابون gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walilabsa deebisaa kursiisaa. warra gartee matana nu dubbise kana akka ustaaza keenya Anas Muhammad Sheekh Abdallah Shaafitii fi warra nan beeku fi kaniin hin beeyne ammallee jazaa rabbii isin yaa kafalu rabbii isin haa fuudhu akkasumatti bulchaa anaatis dabali rabbiin hamilee teessan yaada keessan hundi rabbi bakkaan isin haa ga'uun jaa tanagaa du'aayi isinii godhu silaa namaa gadi nama fi duraa kana du'aayi godhu waajiba waan ta'eef akkasitti rabbiin ammallee umrii teessan xawiila rabbi isinii haa godhu nutillee hamilee akka isin yaada isin nu yaaddoytan kana rabbii keenya raamataa yaada isin nu yaaddoytan kana nu haa baasu akkasitti asumarratti hin dhaabaa galatoomaan isiniin jaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.